mu ntambara zirwanwa ku isi yose hari abantu bafata ibyemezo bya nyuma bitapfa gufatwa n'uwo ari we wese. Ndavuga ko ari ibyemezo bya nyuma kubera ko bibaho ko ku rugamba umuntu akora igikorwa atazigera abonamo inyungu cyangwa se umusaruro, ariko akagikora. Kwiyahura, ugapfa burundu ukavaho kugira ngo abasigaye wenda bazagere ku byo murwanira. Ibitero by'ubwiyahuzi muri iyi myaka ya vuba byamenyekanye cyane ku barwanyi b'abahezanguni bakora iterabwoba, by'umwihariko abagendera ku matwara ya Kisilamu. Ni gute umuntu ageraho afata icyemezo cyo kwiturikirizaho igisasu cyangwa se akiyahura mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, agapfa agapfana n'abo yashakaga kwica? Imigirire nk'iyi yaje ryari? Yaje ite? Izanywe nande? Reka tubivugeho. Ibitero by'ubwiyahuzi tubona uyu munsi hari ababikoze cyane ndetse babimenyekanyeho mu ntambara ya kabiri y'isi. Benshi muri bo bari abasore bari bakiri bato, bari baritangiye kurwanira igihugu cyabo, imiryango yabo ndetse n'umwami w'abami mu bwami bw'Ubuyapani. Bari barahawe izina rya kamikaze. Abakamikaze ni ingabo z'Abayapani zigaragaje cyane nk'akataraboneka mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu bitero by'ubwiyahuzi zagabye ku mato y'intambara z'ingabo zishyize hamwe, by'umwihariko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza. Aba Bayapani b'abakamikaze bari barahabije Abanyamerika koko, kubera ko bagabaga ibitero babizi neza ko batari bugaruke, ko bari bupfe nta gisibya. Iyi yari imyizerere n'imiterere yabo bakomoraga ku basamurayi n'amategeko ya Bushido bagenderagaho. Abasamurayi ndetse na Bushido tuzabivuga mu bindi biganiro byacu. Iyi mpamvu rero yahinduye abakamikaze umwe mu mitwe ya gisirikare wari utinyitse mu bihe byabo. Abakamikaze bakoze ibitero byinshi, bica benshi, ariko nabo babigoma ku bwinshi, birumvikana. Uyu mutwe w'abakamikaze ni urugero rwiza rw'icyicengeza amatwara n'imyizerere n'urukundo rw'icyari cyo cyose bishobora gukora, naho bishobora kugeza umuntu. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangizwaga mu Burayi mu mwaka w'1939, Ubudage, Ubutaliyani n'Ubuyapani bahise bihuriza hamwe kugira ngo bigarurire isi. Muri uwo mushinga rutura wa batatu bakomeye wo kwigarurira isi, bashyize hamwe. Abayapani bagira batya bahamagara Abanyamerika mu ntambara. Ubwo bagaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'Abanyamerika bya Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii. Hari ku itariki ya 7/12 mu 1941 ku isambiri za mu gitondo. Ibi bakoze byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni igitero cyahitanye abantu 2335, gikomeretsa abandi 1143. Ubwo Abayapani bari batumye igihugu cy'igihangange ku isi kinjira mu ntambara ya kabiri y'isi mu buryo bweruye. Guhamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zinjire mu ntambara byabaye ikosa rikomeye ku Bayapani, banaritangaho byinshi nk'ikiguzi ku ngaruka zikibagendaho n'uyu munsi. Iki cyemezo bafashe cyo guhamagaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara kiri mu byatumye imijyi ya Hiroshima na Nagasaki ku itariki ya 6 n'iya 8 mu kwezi kwa 8 mu 1945 isibwa ku ikarita y'isi. Intambara hagati y'Ubuyapani n'ibihugu byishyize hamwe by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabereye hashoboka hose ku butaka, mu mazi no mu kirere. Ariko iyo mu mazi yo yari karabutaka kubera ko yari yihariye ukwayo. Ibi byatangiye Abayapani bari hejuru banegukana intsinzi nyinshi, ariko bigera mu mwaka w'1944 Abayapani baratangiye kugenda babura ibice bari barigaruriye, kandi ari nako batsindwa. By'umwihariko mu ntambara zo mu kirere no mu mazi, aha baratsinzwe cyane. Kubera ko intambara yasaga naho irambye cyane, byatumye ingabo z'Ubuyapani zitangira kubura abapilote ndetse n'abasare b'ubwato. Muri make, gahunda yo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza mu nyanja ya Pacifique ndetse n'ibirwa n'ibigobe biherereyemo yatangiye kubabana ikibazo gikomeye. Ni ikibazo baburiye igisubizo kugera ubwo Kapiteni Motoharu Okamura wayoboraga ikigo cya gisirikare cyitwaga Tateyama cy'ingabo zarwaniraga mu kirere zari muri batayo ya 341 yagejeje igitekerezo cye kubamukuriye, igitekerezo cyo gushinga umutwe wihariye w'ingabo zagombaga kuba zirwanisha indege
zigakora ibitero by'ubwiyahuzi ku buryo zari kujya zigaba ibitero ku mato y'ingabo zishyize hamwe. Yatanze igitekerezo cy'uko uyu mutwe w'ingabo waba ugizwe n'ingabo zamaze kumaramaza, ko niyo zagwa mu gitero nta kibazo, ariko igitero kikagera ku ntego yo gusenya umwanzi ndetse n'ibikoresho bye by'intambara ku kigero kiri hejuru cyane. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 mu 1944, umusirikare mukuru w'Umuyapani Amiral Masafumi Arima, umwe mu bashyizeho tekinike nyinshi zagiye zikoreshwa n'aba barwanyi tugiye kuvuga, yafashe icyemezo ubwe agaba igitero ku bwato bunini bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, EC Class Aircraft Carrier USS Franklin, bwari ku kigobe cya Leyte mu nyanja ya Pacifique. Icyo gitero cyaramuhitanye. Uyu musirikare mukuru yaguye muri iki gitero, kiba nkaho ari cyo gikorwa gitangije operasiyo zose z'abakamikaze mu ntambara ya kabiri y'isi. Aha Leta y'Ubuyapani yabonye umusaruro w'iki gitero, kuko muri iyo ntambara yahise yihatira gutoza abakamikaze benshi ndetse no gushinga politike zihamye zo kubagenzura no kubaha amabwiriza no kubacengezamo amatwara, kugera ku rwego umusirikare ajya ku rugamba abizi neza ko atari bugaruke. Kamikaze rirumvikana nk'ijambo usanzwe uzi mu Kinyarwanda, ariko ntaho bihuriye, kuko ni ijambo ry'Ikiyapani rigizwe n'amagambo abiri. Kami byasobanuraga ikigirwamana ndetse na kaze bisobanura umuyaga. Ubwo kamikaze byari bisobanuye imana y'umuyaga. Ni izina ryari ryarakuwe mu miyaga ijya yibasira ibirwa by'Abayapani, ikaba imiyaga ikomeye cyane. Uyu mutwe w'abakamikaze wigaragaje cyane kuva mu kwezi kwa 10 mu 1944 kugera mu kwa 8 mu 1945, ubwo Abayapani bamanikaga amaboko bakemera ko batsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Gusa mu gihe gito kingana uku, aba basirikare b'abakamikaze bakoze byinshi bituma bakigarukwaho n'uyu munsi, kubera ko bamwe mu Banyamerika barwanya intambara ya kabiri y'isi bagahura n'aba bakamikaze basigaranye ihungabana n'ihamuka rikomeye cyane. Abakamikaze ni umutwe w'abasirikare kabuhariwe w'Abayapani, kandi bari bihariye, bakoze misiyo nyinshi cyane z'ubwiyahuzi, by'umwihariko izo kurasa amato y'Abanyamerika n'Abongereza, twari tubivuzeho. Wari umutwe wari ugizwe n'amatsinda 4, arimo unite yitwaga Shikishima, unite yitwaga Yamato, indi unite ikitwa Asahi, iya nyuma ikitwa Yamazakura. Nizo unite cyangwa se amatsinda yaragabanyije mu mutwe w'abakamikaze. Ni gute abantu binjira mu mutwe w'ingabo bazi neza 100% ko misiyo yabo ari ukwica? Abinjiraga muri uyu mutwe babikoraga ku bushake bwabo bwo kwitangira igihugu cyabo, imiryango, inshuti n'umwami w'abami mu bwami bw'Abayapani. Nuko byari bimeze kuva kera mu mico n'imyemerere y'indwanyi zabo z'abasamurayi n'inkota zabo zitwaga Bushido. Aba basamurayi bari bafite umuco w'uko mu gihe babaga basumbirijwe n'abanzi mu ntambara, bahitagamo gufata inkota cyangwa se Bushido zabo bakiyahura bo ubwabo, bakabikora ku mahitamo yabo aho kugira ngo bafatwe n'abanzi. Iyo byabaga ari ngombwa, nta kujijinganya no kubaza ku murwanyi w'umusamurayi kwishora mu ntambara akarwana kugeza apfuye kubw'igihugu cye cy'Ubuyapani, yabitekerezagaho rimwe gusa agahita yishora mu nkota zabo babaga bahanganye. Ibi byose aba barwanyi babikoraga nk'ikimenyetso cyo kubaha ndetse n'icyubahiro bahaga umwami w'abami w'Ubuyapani. Ibi rero ni nabyo bitekerezo abakamikazi bubakiyeho mu gihe cyose barwanya intambara ya kabiri y'isi. Mu mitekerereze n'imyemerere y'abasamurayi, iruhande rwabo bafashwa n'amatsinda atandukanye, arimo abasubmarines bitwaga Kairyu, Kaiten, babaga bashinzwe iby'ibisasu biraswa n'amato. Shinyo babaga bashinzwe amato yiruka ku muvuduko uri hejuru cyane, n'abandi batandukanye nk'itsinda ryitwaga Fukuryu. Abasore b'abakamikaze bahaye igihugu cyabo service y'igitangaza kandi yakataraboneka, ariyo yo kugiha ubuzima bwabo. Mu kigobe cya Leyte niho aba bakamikaze batangiye kwigaragariza mu ntambara zaho babaga bahanganyemo n'amato manini y'Abanyamerika. Nko ku itariki ya 25 mu kwezi kwa 10 mu 1944, indege 5 z'abakamikaze zo mu bwoko bwa A6M0 zari ziyobowe na Lieutenant Seki
zagize zitya zigaba igitero ku birindiro bya Kiktune ndetse no ku yandi mato y'abanyamerika yari mu bwato bunini cyane bwa St. Louis. Ziraharasa, zirahasenya, ibyari bihari birasenyuka burundu, amato ararohama. Abasirikare b'abanyamerika barahashiriye, birangira ubwo bwato bw'intambara bw'abanyamerika bwari bugezweho cyane bwa St. Louis nabwo burohamye. Iki cyafashwe nk'ari cyo gitero cya mbere cy'abakamikaze. Gusa umunsi umwe mbere yaho, ubwo ni ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 10 mu 1944, indege z'abayapani Mitsubishi G4M nanone zari zagabye ibitero ku bwato bw'abanyamerika bwa Sonomo, buraswaho, burasenyuka ndetse burarohama mu mazi. Mu minsi 3 abanyamerika baraswaho n'abayapani. Ku itariki ya 26 y'ukwa 10 mu 1944, bwo abakamikaze 55 bagabye igitero ku mato manini y'abanyamerika yahagurukiragaho indege z'intambara ya Sangamon, Sante na Swamne. Kandi by'umwihariko amato nk'aya 7 yarashweho bikomeye n'aba bakamikaze. Muri rusange muri iki gitero amato 40 yararashwe, 5 muri yararohama burundu, 23 arangirika bikomeye, ayandi 12 yangirika buhoro. Mu gihe kingana n'ukwezi uturutse kuri ibi bitero byo mu kwa 10 mu 1944, indege zisaga 2000 z'abakamikaze zagabye ibitero byinshi ku mato y'intambara y'abanyamerika n'abongereza ubutaruhuka. Gusa mu bitero byose by'ubwiyahuzi byagabwe n'abakamikaze, nta na kimwe cyarusi igitero bagabye ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 5 mu 1945 ku bwato bunini bw'abanyamerika bwahagurukiragaho indege zigiye kugaba ibitero mu ntambara bwitwaga USS Bunker Hill. Ni igitero cyahitanye abasaga 384 ndetse abandi 264 barakomereka. Aba bakamikaze bari bitangaza kubera umuvuduko batangiranye mu bitero byabo, byatumye abasirikari b'abanyamerika n'abongereza batangira kubatinya ndetse baranacanganyukirwa cyane, barumirwa kubera ko aba bakamikaze babaga bameze nk'inyamaswa zakomeretse. Kuri bo urupfu n'ubuzima ntacyo byari bivuze. Icyari gifite icyo kivuze kwari kurwanya ingabo zishyize hamwe, cyane cyane abanyamerika, ngo ntizigere zikoze imitwe y'intoki ku bice by'ibirwa by'abayapani. Bitekerezwa ko ibi ngibi biri mu byarakaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubwo zikoresheje ibisasu bya kirimbuzi ku bayapani. Gusa nyuma y'igihe gito abakamikazi batangije ibitero byabo, abanyamerika baritonze, barabiga neza, batangira gushakisha za tekinike zo kubarwanya ku buryo babavumburaga bakiri kure, maze bakohereza ibisasu birasa indege zabo bikazishwanyaguza. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1945, biturutse kuri umwe mu bayobozi mu by'indege z'intambara, John Thatch, wamenyekanye cyane mu bikorwa byo guhimba tekinike na taktike zo kurwanya abakamikazi b'abayapani, ku buryo izi tekinike zanamwitiriwe zigahabwa izina rya Thatch Wave. Abasirikare b'abanyamerika n'abongereza bahawe amabwiriza yo guhindura aho barindiraga amato yabo y'intambara, babwirwa kuyarindira kure cyane, kure yaho bari basanzwe bayarindira. Ndetse hanongerewe umurambararo wo kurasiraho indege z'abakamikaze. Uyu murambararo mushya wo kurasiraho indege washyizweho hashingiwe ku ikoranabuhanga rya radar ryari ku rwego rwo kubona indege zikiri kure. Muri izi tekinike niho ingabo z'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza zatangiye kujya zirwanaho ku bitero by'abakamikaze, ariko zari zitarabasha kubahagarika burundu kubera ko intambara ya kabiri y'isi yose yarinze ihagarikwa abakamikaze bakigaragaza ubushobozi bwo kuba bakomeza intambara. Kubera ko no ku itariki ya 15 mu kwezi kwa 8 mu 1945, ubwo abayapani bamanikaga amaboko mu ntambara ya kabiri y'isi, umusirikare ukomeye w'umuyapani Vice Amiral Matome Ugaki yagabye ibindi bitero byabaye n'ibya nyuma ku bakamikaze, ariko ibyo byasanze ingabo z'abongereza Royal Navy ziteguye neza, maze kuri iyi nshuro ubwato bw'igisirikare cy'Ubwongereza burasa indege z'abakamikaze ku kigero kiri hejuru cyane. Uwo munsi ni nawo wa nyuma w'intambara, ntabwo byahiriye bakamikaze. Mu ntambara zose aba bakamikaze barwanye mu gihe cy'amezi 10, babashije gusenya amato menshi akoreshwa mu ntambara agera kuri 47, ndetse abasaga 7,000 bagwa mu bitero by'abakamikaze. Aba bakamikaze nabo abangana n'3,800 baguye muri ibyo bitero,
bagiye kugaba, birumvikana bari bagiye banabizi. Mu bababonye mu myitozo ndetse niyo bababonaga benda kujya kuri za misiyo zabo z'ubwiyahuzi, babagaragaje nk'abantu bari batangaje kandi bihariye. Ngo mbere yo kujya kuri misiyo zabo babanzaga kujya ku musozi witwaga Fuji, aho bajyanaga indabo nk'ikimenyetso cyo gusezera ubutaka bw'igihugu cyabo bari barakunze kuruta ibindi byose. Bari baremeye kukimenera amaraso yabo, ubwo babaga basezeye ibyiza byose bakundaga. Umwe mu basore wabashije kujya mu mutwe w'ingabo z'abakamikaze akiri muto ndetse akabasha kurokoka ibitero bagabye ntibimuhitane, ubu afite imyaka 99 y'amavuko. Ni Muzehe Kazuo Odachi. Yinjiye mu bakamikaze afite imyaka 17 y'amavuko. Ubwe yagarutse ku mibereho y'abakamikaze mu gitabo yise Memoirs of Kamikaze, a World War II Pilot's Inspiring Story of Survival, Honor and Reconciliation. Iki gitabo cyanashyizwe mu Cyongereza mu kwezi kwa 9 mu 2020 ubwo hizihizwaga imyaka 75 yo kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi. Uyu musaza Kazuo Odachi mu gitabo cye yagarutse ku rugendo rwe muri aba bakamikaze. Reka natwe tugaruke kuri amwe mu magambo ari muri icyo gitabo, by'umwihariko ayagarutse kuri misiyo nyinshi z'ubwiyahuzi we na bagenzi be bakoze. Nawe yakoze nyinshi ariko agira amahirwe ararokoka. Uyu Muzehe Odachi nk'umwana wakuriye mu cyaro cyari hafi y'ikigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere, n'inzozi yakuranye kuzaba umwe mu bapilote b'indege. Izi nzozi yazikabije mu mwaka w'1943 ubwo yinjiraga mu ngabo z'Abayapani, ndetse anabasha kugera mu itsinda rya Yokarene. Ryari rigizwe n'urubyiruko rw'abasirikari b'Abayapani rwari rwarahawe imyitozo kabuhariwe mu bijyanye no kuba ba Navy pilots, ubwo no gutwara indege. Muri iki cyiciro Muzehe Odachi yabarizwagamo yakoraga imyitozo ikomeye ku buryo babaga biteguye gupfira mu ntambara zo mu kirere cyangwa se bari mu myitozo. Ahangaha hari na mbere y'uko leta y'Abayapani ishyiraho gahunda ya za misiyo z'ubwiyahuzi zagiye zikorwa n'abasore b'abakamikaze. Odachi yabigarutseho mu gitabo cye ati ntabwo twari dufite igeno ryo kuzabaho igihe kirekire. Mu kwezi kwa 8 mu 1944 we na bagenzi be bagiye mu gace k'ibirwa bya Taiwan. Ni no muri icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yari igeze mu gice cyayo cya nyuma, kandi ubwo ni nabwo ingabo z'Abayapani zarimo zihiga ubutwari ko zizakora igishoboka cyose kugira ngo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zinjira muri Philippine. Ubwo bari bagiye kwinjira mu rugamba rwo mu kigobe cya Leyte. Nyuma y'igihe gito Muzehe Kazuo Odachi wari waramaze kwinjira mu bakamikaze, ubwe n'amaso ye yiboneye ingabo z'abakamikaze zigaba ibitero ku Banyamerika mu kwezi kwa 10 mu 1944. Ndetse na ubwe nyuma y'amezi make ku itariki ya 4 y'ukwa 4 mu 1945 yahawe misiyo yo kugaba ibitero nk'abandi bakamikaze bose, ubwo yari agiye gupfa. Uwo munsi Kazuo Odachi, umupiloti wari ufite igisasu cyari gifite ibiro 500 mu kirere cya Pacifique, yiteguraga kukimanurira ku mato y'Abanyamerika, ariko ntabwo yabashije kurasa ubwato kubera ko Abanyamerika baramutahuye, bamutahura kare, batangira kumurasaho. Ageze aho buri buryo bwo kurasa ahitamo kujugunya igisasu yari atwaye mu nyanja, arahunga. Amaze kugaruka aho abakamikaze bari, Muzehe Kazuo Odachi yakomeje gutegereza iyindi oda cyangwa se iyindi misiyo, ubwo nyiri n'itegeko ryo kujya kwiyahura, kubera ko aho bari abayobozi babo buri munsi barazaga bagatangaza bazajya kuri misiyo zagombaga kuba ku munsi ukurikiyeho. Rero uyu Odachi we igihe cyo kujya kuri misiyo ntabwo kigeze kigera, kubera ko Abayapani ntabwo bigeze bakomeza intambara, bahise bayihagarika bamanika amaboko imbere y'Abanyamerika bari bamaze kubatsinda. Ibyo byabaye nyuma yaho Abanyamerika bari bamaze gutera ibisasu kirimbuzi ku miji y'Abayapani ya Hiroshima na Nagasaki. Ni ku itariki ya 6 n'iya 9 mu kwezi kwa 8 mu 1945. Mu gitabo cye Memoirs of Kamikaze, a World War II Pilot's Inspiring Story of a Survival, Honor and Reconciliation, Muzehe Kazuo Odachi ubwe yagarutse ku magambo yihariye
avuga ku barwanyi b'ibyamamare kandi amateka yasigaranye b'abakamikazi nawe ubwo yabayemo. Ati nibyo rwose urupfu ni rubi twese turabizi, ariko nibura abanzi bacu bajyanaga natwe, twasaga nk'abitangiye kwiyahura. Rero kuri twe ubuzima n'urupfu nta kintu byari bivuze, ahubwo icyari gifite icyo kivuze nuko ibintu byagombaga kurangira. Ati abantu batekereza ko abakamikaze batakundaga ubuzima bwabo, atari ko twese twari mu myaka imwe n'abana b'abanyeshuri b'iki gihe. Ati muri twe nta n'umwe wigeze yiyemeza gupfa ku giti cye, ahubwo byari umuntu bw'akataraboneka bw'abana bari bakiri bato bwatumye batanga ubuzima bwabo. Ubu Muzehe Kazuo Odachi atuye mu rugo rwe ruri Tokyo mu Buyapani. Amaze igihe kirekire nta nuzi ko yabaye muri aba bakamikaze nabo basize ipaji yihariye mu mateka y'intambara mu isi. N'umugore we ntacyo yari abiziho, n'imyaka yose uyu musaza yakoze akazi ke ka gipolisi nta wari uzi ibijyanye n'uyu murimo yakoze. Gusa nanone ibi bishimangira amakuru yagarutsweho kenshi agaragaza ko leta y'Ubuyapani yari yarabujije ababaye bakamikaze kuvuga ibyo baciyemo, ariko ko imyaka ishira bagenda babivuga. Ariko kandi baracyana bo mu ngaruka z'ibyo baciyemo, kubera ko nk'ubwo uyu musaza Kazuo Odachi aracyagira inzozi mbi ziteye ubwoba z'ibyamubayeho mu gihe yari mu bakamikaze. Ibi bisa naho ari itegeko karemano ku bantu babaye mu bisa n'ibyo baciyemo. Gusa ibyo yaciyemo nabo babanye b'abakamikaze ni bamwe mu bamateka atazigera yibagirwa kubera ubuhangange bwabo no kwirenga bagakora ibyo abantu benshi batakora. Niyo mpamvu natwe tubagarutseho. Mwakoze kubana natwe.